Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini saya berada di Masjid Quba, bersandar di mimbar Masjid Quba. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسي. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يا الله ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ya Allah ampunkanlah dosa kami semua ya Allah. Ya Allah ampunkanlah dosa anak dan isteriku ya kami ya Allah. Ya Allah ampunlah dosa ibu dan bapakku ya Allah. Ampunkanlah dosa kaum muslimin dan muslimat ya Allah. Kurniakanlah kebahagiaan bagi kami di dunia dan kebahagiaan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari azab siksa neraka ya Allah. Rabbana alaika tawakkal ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. ربنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ya Allah, terimalah doa kami ya Allah. Ya Allah, terimalah doa kami dari kami yang banyak dosa ini ya Allah. Ya Allah, terimalah doa kami ini ya Allah. Rahmati kami ini ya Allah. Rahmati kami ya Allah. Jauhkanlah kami daripada segala keburukan ya Allah. Sungguhnya kami tidak berdaya ya Allah. Sungguhnya kami lemah ya Allah, tidak mampu untuk melakukan kebaikan yang banyak ya Allah. Hanya kepadamu ya Allah kau permudahkan urusan agama kami ya Allah. Padamu ya Allah kau mudahkanlah urusan agama kami ya Allah. Tidak daya upaya kami ya Allah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. والحمد لله رب العالمين.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Inilah masjid yang pertama didirikan di bumi Madinah. Sebenarnya peristiwa Nabi Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Masjid yang pertama yang didirikan, yang disebutkan dalam Quran sebagai yang didirikan di atas dasar takwa. InsyaAllah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barakallah. Alhamdulillah. Barakallah. Rabbana tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah.